أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گلی تماشاوانین هجا بقدر و قیمت خدای تعالی جوا راضی به خدای تعالی حضور تک مالا و صحت تک جان و برکت تک مال و خدای تعالی لآخرت و تک جنت للجنة جي وتلك جنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام يلي تماشوانا دبي زلامكي روكي حيوانكي مزن سرجد كه وقسمك جوي گوشتي دبجينه قول بري ساوار آري چتكه برنج آري چتكه ترشكاخ چتكه خوشابه چتكه وسايره و قسمك جوي گوشته دجي آيري دكه دخل پوشتا داتينه ودره خوشكوره خورا دبي لاو دبي عرقازي خلقي بكه بيوره باوم خوارن چكريه ورن سر خوارن كوري ويجرا دبي سر خاني راتكه ميكروفون غازيت كه بدنگي بلند دبي گلي انسانا گلي جنارا گلي گنديا وسايره دبي هواره دبي آگر بمالا مكتيه زو باز ورن آگر شوتي ورن اما مچه خلاص كر ورن دبي اوتي خواره چند دنگا غازيت كه اوتي خواره وفي دبي اف چه بو اده بابو تقاس كدني ببيني او چه بته انا ببيني neyse henek insantin henek insantin kagır dibê rûnin kî tê dibê karûnin fakat ew insanê ku wehmek ew mezin wan kine gotina van insanê wê werin roha teng vana dostê me ne yek ji wan nehatiye yaxud pir yên bêjin nehatine vana nanê xwe dixwin û hereke ji wan jî qismek goşt jî didin wan divê wana bixura bibe Kurê dibê bavo binê aşte eve mecbûr bûne wiha kir egoşka wê kî were wê kî ne wê kî were wê kî ne îca gelî temaşevana heqîqeten em insanin insaniyet tiştekî muazzem e yani tit tiştek qandî insaniyetê nabe cînartî tiştekî muazzem e tit tiştek qandî cînartî muazzem teneye mervatî tiştekî muazzem e tit tiştekî qandî mervatî muazzem teneye herkes me em tenga xwe binêrin mervê me ku rehmet kirine em çiqa bêjin axû waxû xezana sabûna min ê wab kirina çû îndî gundiyê me ku rehmet kirine bajarê me ku rehmet kirine îndî çûn cînarê me ku rehmet kirine îndî çûn yani heqê cînar ser cînar e heqê gundî ser gundî ye mervatî hele mervatî tişekî muazzem e yani mesela Ömer bin Abdülaziz gava dibe xelîfe emir dike dibê sureti Qur'anê sureti Nehl ayeta notî pira müezzin imam jî re peda li ser minberê bixwên ew ayet jî ev e Eûzu billahi mineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahim İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itâi zîl kurba ve yenha anil fahşâi vel münkeri vel bagî ya'izukum leallekum tezekkerûn yani ev ayet vaat bêje divê kî muhaqqaq Xweda Teala tiştê xerab naxwaze başiyê qenciyê dixwaze ji mervatiyê ra haye ve jî hebe ji mervê xwe ra qencî başî bikin yani da ayette da bahsa mervatiye है ama maalesef merbalo dedi ki kısmek insan ilo ne hayvan mervatiye heye ne hayvan cinartiye heye ne hayvan günditaye heye yahut bajarine aynı site admin ne hayvan jwi heye hayvan gumane wan jipere wan menfaat belki icabında henek insanın hayvan zari wan jitene hayvan mal wan jitene ciddi babi wan jitene yani yani hatta kurevi arabiya روح التنك تعمل مريم الهفدود قرر روح التنك روح فرق هركز كوري بابي أخويا قيزة بابي أخويا مهم والله روح التنك مريم الهفدود وره حقيقة كتير روكي وسا مرد بعجبة تلفوني كيف كم كي إشيم قدينة أسبرش كي دين كم في إشيم متشافة كتنا روكي وسا فقط برينا وسا بيه منفعات دبك حرة دي سوره ياخد وره حرة أما إيك إنساني كتشوه هوتي مرمى ما يكون رحمت كرنا هوتن جنار ما يكون رحمت كرنا هوتن أمجي سبب بمرام هوتن
ام ساغ بن ام قدره هف بزان بن ام فياش بيرا نكن وانت بمين دخير وخشي دا وانت تمام امانتي وخدا بن